Manarimaan, ma'am. Tata po, madama ti local recruitment activity tayo by Staff Search Asia at a manpower agency for a certain fast food here. And then we'll have another LRA, local recruitment activities scheduled next week. Duwamet, kasi dadakkel nga, glukatmet nga restaurant, ibsay nadakkel nga mall, baro nga mall, so may daman nag-recruitin. Apo, agpatpatulo nga, kaditi agdengdeng nga, kaditi nga programa, diti nga interview nga, ibaon nyo, di kiti amamuyo nga makasapol trabaho, kasi talaga nga, ado ti makasapol ti empleyado da, iti City of Lawag, apo. At the same time, apo, at the training ti, kapot, at tayo pa iti migrant desk officer, at the training ti nga ikwat ti OWA ito na next week di pasukin na postpone hindi pag-use so DJ Tunay buken na da plan nga job fair hopefully by December apo ngem dating opisina apo everyday agal-ala kam latta ti applicant ti application forms kasi at dadamit latta digiti accredited partners tayo kung kumpanya may damit latta dumaw dawat no pati kopya digiti resume application forms kasi tatawagan da no ka DJ nag-submit no ka dito apo adu ti kumpanya nga makasapol ti empleyado so lawagen nyo please apply kayo may kay 2 peso may i-submit digita resume and application forms yo apo please take that opportunity grab that opportunity apo.